O pojačanim merama higijene na ulicama u Petrovcu na Mlavi razgovarali smo sa direktorom komunalnog javnog preduzeća Izvor iz Petrovca na Mlavi. Uvedeno je vanredno stanje i mere higijene su na prvom mestu. Šta ste vi kao komunalno preduzeće opštine Petrovac na Mlavi preduzeli po tom pitanju? Što se tiče svih komunalnih delatnosti kao što je vodosnabdevanje, grejanje i druge delatnosti, to se odvija nesmetano kao i pre uvođenja vanrednog stanja. Međutim, ono na što se daje akcent, to je dezinfekcija gradskih ulica, trotoara. Ovo što se ovih dana dešava s ovom cisternom, to je hiperhlorisana voda gde vršimo dezinfekciju ulica svih u Petrovcu na Mlavi. Od sutra uveče će krenuti pranje sa crevom, negde od 20 časova, pa tokom noći, tako da će se vršiti dezinfekcija i trotoara i ulica ponovo i mehanički će se skidati nečistoće. Da li se smeće iznosi češće nego što je to inače se radilo? Ništa češće, isto se iznosi jedan put nedeljno po naseljima, u gradu to ide češće, tamo gde su kontejneri, gde su kante, ide isto jednom nedeljno. Nema uvećanog smeća, znači redovne su aktivnosti potpuno, tako da mislim da to nesmetano funkcioniše za sada. Što se tiče dezinfikovanja ulica, tu imamo dosta zaliha tog hlora, koje koristimo za dezinfekciju vode, samo u uvećanoj koncentraciji. Što se tiče dezinfekcijnih sredstava za radnike, tu nemamo. Očekujemo neke količine koje će, nadam se, vrlo brzo da stignu. Maske su dobili danas, rukavice specijalne, dosta kvalitetne, stižu u toku dana i eventualno ujutru, tako da drugih problema nemamo. Što se tiče dezinfekcijnih sredstava za same ulice i trgove, tu imamo dovoljnih količina. Da li se pijuća voda kontroliše? Redovno se kontroliše 3 puta tokom nedelje. Evo je upravo danas stigao jedan rezultat od prethodnog uzorkovanja da je voda potpuno ispravna za piće i na izvorištu Malo Mlavo i na izvorištu Šetinu. Pa najveći je rizik za naše radnike koji su na iznošenju komunalnog otpada i komunalna higijena. Tu je najveći rizik, ali pokušat ćemo da ljude opremimo neophodnom opremom. Zaista je bilo problema u nabavci, to svi znamo, od rukavica do maski do dezinfekcijnih sredstava, ali mislim da se to stanje popravlja i da ćemo u toku sutrašnjeg dana u potpunosti obezbediti i te ljude da nesmetano obavljaju svoje delatnosti. Ostali nisu ugroženi kao što je gradska toplana i izvorište, tu su relativno usamljeni, niti je dozvoljen pristup trećim licima kao i u redovnom stanju, tako da oni nisu, vodoinstalateri takođe nisu, osim ljudi koji rade u iznošenju smeća i koji čiste grad.